nongeye kubaramutsa nshuti bavandimwe aho muherereye mwese mudukurikirana ku biganiro ku makuru ku mutekano politiki na diplomasi. Turi tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi n'ibihumbi 2026. Ku ngingo z'ingenzi z'amakuru yacu tugiye kwibandaho uyu munsi, umuvugizi mu bya politiki Lawrence Kanyuka wa AFC M23 yongeye gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa bufatanyije n'ubutegetsi bw'u Burundi kugaba ibitero ndetse no gukora ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu mu Minembwe. Ibi bitero byagabwe ku bitaro no ku mashuri kimwe no ku nsengero, gusenywa kw'imidugudu y'abanyamurenge. Mube hafi y'indangururamajwi zanyu, iyi nkuru ndaje nyirambure turebere hamwe ibyo uyu nguyu yatangaje. Ku yandi makuru rero nza kubagezaho n'ubundi, ubuyobozi bwa politiki bw'ihuriro AFC M23 Alliance Fleuve Congo bwahuye bukorana inama n'ubuyobozi bwa IRS Armée Révolutionnaire Congolaise, urwego rwa gisirikare rwo muri uyu umutwe. Rero abangaba basabye abayobozi bwa politike ndetse bose bafite ibikoresho bya gisirikare kubitanga mu ngabo. Ku yandi makuru rero nza kubagezaho, turerekeza muri Uganda turebere hamwe uko byifashe. N'ubundi ni urukiko rukuru rwa gisirikare muri Uganda ku wa kabiri rwanze gufungura by'agateganyo Major General James Birungi wahoze ari umuyobozi mukuru w'ubutasi bwa gisirikare nyuma yo kunanirwa gutanga ingwate. Byongeye igihe cyo kuguma muri gereza ya gisirikare ya Makinda mu rubanza rwagaragajemo imyitwarire itari myiza hagati yo mu nzego z'ubutabera. Muranyemera nshuti zanjye, mwebwe mwese mbashimire mudukurikirana ku biganiro bya Dr Prince TV, babwire ngo mugire amahoro. Turashimira by'umwihariko mwebwe mu bitugaragariza mu gikari ndetse no muri komenti mutwereka ko mubana natwe umunsi ku wundi, ndetse ku nama zanyu nziza mutugirira turazubaha cyane kandi turabakunda. Ndetse namwe turabashishikariza mutarakora sabone cyangwa subscribe kwihutira kuyikora nyaboneka kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Dr Prince TV. Turashimira abari mu mahanga, aba diaspora by'umwihariko abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Europe, abari muri Aziya, ndetse n'abari ku isi hagiye hatandukanye. Turaramutsa abantu bari muri Afurika by'umwihariko mu biyaga bigari, muri Kenya turabasuhuje, muri Uganda, mu Burundi, mu Rwanda ndetse n'abari muri Congo. Turaramutsa abari murenge bose, turabatasha tubabwire ngo mukomeze mugire amahoro nubwo mwahuye n'ibihe bikomeye by'intambara, ariko turabihanganisha cyane kandi turababwira ngo mukomeze kwizera Imana, byose bizakunda kandi bizakemuka. Munyemerere nshuti zanjye rero twinjire mu makuru yacu tuyarambure turebere hamwe uko byifashe. N'ubundi tubanze twerekeze mu Minembwe n'ubutumwa bwatambutse kuri X ya Lawrence Kanyuka. Uyu nguyu akaba ari umuvugizi mu bya politiki wa AFC M23. Ibwe yivugiye ko leta ya Congo ishinjwa ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byibasiye inyoko muntu hano mu Minembwe. Avuga ko kandi abangaba ari bo ngabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro igiye itandukanye, ko bagiye bagaba ibitero ku baturage bari mu bitaro ndetse no mu mashuri n'abanyeshuri, bagabye n'ibitero ku nsengero ndetse n'imidugudu yose y'abanyamurenge yaratwitswe. Bigaragaza umugambi wo kurimbura abaturage b'abanyamurenge. Ibi nibyo yanditse kuri Twitter yiwe, kandi yongeye kuvuga ko barenze ku mategeko mpuzamahanga harimo n'amasezerano ya Roma, ariyo Roma States. Uyu mugambi yongeye kuwushira ahagaragara, dore ko n'ubundi n'ibintu bigaragarira buri wese, bigaragarira ndetse n'amahanga
nyuma yaho abaturage bo mu Minembwe ndetse n'ahandi i Murenge bagiye bagabwaho ibitero bikomeye cyane na leta ya Kinshasa ifatanyije na leta y'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro mu rwego rwo gukomeza guhungabanya umutekano ndetse no kwica abaturage baherereye hariya muri Minembwe. Imiryango mpuzamahanga ntacyo yabikozeho, yararebereye gusa aho ibi bitero bikomeza kugabwa mu Minembwe ku baturage. Uyu muvugizi yavuze ko ibingibi biteye agahinda kubona ko amahanga yose areberera ubwicanyi leta ya Kinshasa ikomeza kugirira abaturage b'abanyamurenge muri Minembwe. Ariko kugeza ubu ngubu turashimira AFC M23 ndetse na MRDP twirwaneho ko babashe byibuze gutanga umutekano hariya muri Minembwe. Kugeza ubu ngubu ibyumweru bikaba bibaye hafi bitatu nta bitero byaba ibya drone ndetse n'ibyo ku butaka bigabwa hariya muri Minembwe. Kugeza ubu ngubu amahoro akaba ari yose. Uyu muvugizi yongeye gushimangira ko leta Kinshasa yari yaracuze umugambi mubisha wo kumara abaturage baherereye hariya muri Minembwe, ikomeza kubarasaho ndetse no gukomeza kubicisha igaba ibitero bitandukanye byo mu bwoko bwa drone ndetse n'ubwoko butaka basenyera abaturage. Kugeza ubu ngubu biravugwa ko imidugudu myinshi yahariya Minembwe yo mu Minembwe yabashe kuba yasenyuka. Kugeza ubu ngubu abaturage benshi bakaba barahungiye muri Minembwe muri centre, bakaba bafite imibereho itari myiza cyane dore ko bahunze imihana yabo igiye itandukanye, bose bakirundira hariya hatari ibikoresho bihagije, hatari n'ibiryo bihagije. Ubu nabwo ni ubundi bwicanyi bwo kugerageza kurundira abaturage ahantu hamwe mu rwego rwo kugira ngo babicishe inzara. Yakomeje avuga ko uyu mugambi wakomwe mu nkokora na AFC M23 nyuma yo gufata abayobozi babo bagasura Minembwe bayobowe na chairman wa MRDP twirwaneho uyu nguyu Freddy Kanyiki. Nibo babashe gutanga amahoro ndetse no kugarura amahoro hariya muri Minembwe. Baranyumira inshuti zanjye ku makuru yacu n'ubundi tuyakomereze no muri Nord Kivu turebere hamwe naho uko byifashe. Muri Nord ibivugwa, haravugwa ko ubuyobozi bwa politike bw'ihuriro AFC M23 ari ryo Alliance Fleuve Congo ubwagiranye inama n'ubuyobozi bwa IRS Armée Révolutionnaire Congolaise. Ngira ngo hari abantu benshi batajya batandukanya aya magambo yombi. Alliance Fleuve Congo ni chama, hanyuma IRS Armée Révolutionnaire Congolaise uru ni urwego rwa gisirikare rw'icama ariko ruyobowe na General Sultan Makenga. Noneho Alliance Fleuve Congo iyobowe na President Bisimwa ndetse na n'umuhuzabikorwa w'iri shaka cyangwa w'imuvuma ariwe Colonel Nanga. Abangaba akaba ari bo bayoboye iri tsinda rya politike. Abangaba bagiranye inama kuri uyu munsi, akaba ari inama yahuje urwego rwa gisirikare rwa AFC M23 ndetse n'urwego rwa politike. Abangaba baganiriye byinshi cyane ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Congo ndetse no mu majyepfo ya Congo uko wifashe kugeza ubu ngubu. Yongeye gutangaza ko kandi bahaye intwaro ndetse za abanyepolitike bari bafite bose basabwe kuzisubiza mu rwego rwa gisirikare. Iyi nama yabaye n'ubundi ku itariki 20 ngira ngo na 4 niho yabaye hariya muri Goma, yahuje aba bayobozi barebera hamwe uko byifashe muri biriya bice. Bagarutse ku mutekano batanze muri Minembwe, bagaruka ku mutekano batanze agiye atandukanye ndetse bumvikanye bavuga ku bitero bimaze igihe bigabwa muri Masisi na leta ya Congo ndetse na leta y'u Burundi. Bumvikanye ko hari icyo bagiye kubikoraho ndetse bagiye kugerageza kurinda umutekano muri Masisi dore ko hakomeza kugabwa ibitero n'ingabo za leta. Bongeye kwicara basesengura uburyo ubuyobozi buhagaze kugeza ubu ngubu. Biravuga ko abayobozi bahagaze neza, haba ari abapolitike ndetse nabo mu gisirikare, bose bahurije hamwe umugambi n'umwe no gukomeza kurindira umutekano
ndetse n'ubusugire bw'ibice bagiye bafata bigaruriye hano muri Nord Kivu. Intego yabo ni imwe, ni ukurindira umutekano abaturage ndetse no gukomeza kugerageza kureba uko bakwiteza imbere. M23 ndetse na AFC ku bayobozi bihurije hamwe baraganira, barebera hamwe ibyo bagezeho. Baranyemera inshuti zanjye, iyi nkuru rero nayo nisubikire hano twerekeze muri Uganda turebere hamwe uko byifashe. Muri Uganda n'urukiko rwa gisirikare muri Uganda kuwa kabiri rwaranzwe no gufungwa by'agateganyo Major General James Birungi wahoze ari umuyobozi mukuru w'ubutasi bwa gisirikare CMI nyuma yo kunanirwa gutanga ingwate. Byongeye igihe cyo muri gereza ya gisirikare ya Makinda mu rubanza rwugarije ndetse rwagaragayemo kwitwara nabi cyane hagati y'abacamanza. Ibi bikomeje kubera muri Uganda aho uyu mujenerali yafunzwe nyuma yaho ashinjwa kugambanira ubutegetsi. Kugeza ubu ngubu rero ejo ntiyabashije kuba yaburana nyuma yaho yananiwe gutanga ingwate. Birasekeje cyane, umuntu wari umaze igihe ku buyobozi gutanga ingwate bikaba byaramunaniye kugira ngo abashe kuba yaburanishwa. Ibi bikomeje guteza impagarara muri Uganda ndetse no mu gisirikare nyuma yaho abasirikare benshi bakomeje gufungwa ndetse no gukomeza kubazwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Muranyemerera inshuti zanjye mbashimire mwebwe mwese twabanye muri iki kiganiro, by'umwihariko babwire ngo ciao ciao, nawe utaha tuzongera.